page lapha ku-Facebook elithi 22 Africa lithi the biggest streaming week for N Maskandi artist on SA Spotify. Abantu abastreama kakhulu ngeviki eli-1 okuyi-7 days lapha kumaskandi ku-SA Spotify and Spotify olapha eSouth Africa. Baculi laba abastreama kakhulu ngeviki eli-1. List le number 2 angazi ushaya ngibambale kanjani because ushaya ngibamfeaturisha ey'ngomeni ey'ningi, but ke sazobheka lokho ngokuhamba kwesikhathi. Bathi uMzukulu yena ohlala phezulu number 1 bamstreama kakhulu no 4.6 million, kwaba uShaws ehlala Nkosi 4.2 million. Angazi bakuthatha ke lokho le list le Horatha siqhubekeke. Number 3 kwaba uKhuzani ke 3.9 million, Mafikizolo 3.2 million, Men's Music 2.8 million, Feza usanda kungena bamstreama kakhulu ngo 2.6 million. Lando into encane 2.5 million, Mthandeni 2 million and 60,000 ngaphezulu, bonke Shemba 1.9 million, Nkosi yamagcoka 1.8 million. Abantu abake bastreama kakhulu ke ngeviki eli-1. Iyahlekisa ke le list ke, iyamangaza ngoba abahlali bekhonkotha abahlali bekhuluma laphana ku-Facebook mongaya khona le list le ngeke beyithinte. Lento engihlele ngisho ukuthi it's not about ukuthi kaMaskandi sikhulisa uMaskandi nabanye abantu suke sizogxipha sizofaka nje unyawo ledata entweni zabantu. Nangu Khuzani number 3 ngo 3.9 million. Asazi ukuthi iyiphi lento osuke beyikhuluma ngoKhuzani. Uma siqhubeka lapha kuthiwa ize teams by umlabalaba siyehlela ku number 3 lapha ku Spotify ithola ama streams awu 926,000 ngeviki lesibili. Kade ke number 1 ke last week. Uma siqhubeka lapha uFeza bathena ke kulonyaka ka 2026 yena usema streams amakhulu ngeviki elinjani eli-1 ku 2.6 million. Obade ehleli phezulu utencane 2.5 million aza amanelo ama streams lawo. Ingoma encane noma i-album encane awuyiphumuze seku-album sihlala isikhathi eside ku number 1 lapha ku-2026 ku Spotify sihlela amaviki awu-5 isidlula ke enye album lapha ka Sam Deep ekade ke ihlela abaphezulu. Ezinye izindaba ke ngani zakwethu limit na album yakhe ethi number 10 lapha ku YouTube after 30 hours isikhathi senza le video bekusahlangana nje only 30 hours yenze 1.9 million wama-views. Imbola kakhulu laphana ke ubani ke ulimit ke nala bayithasela kakhulu kabantu ke i-album yakhe laphana online. Kusazoba nemlando ke eminingi Spotify sazokwenza imlando. Niyazi ukuthi iyamthanda ke igenge le esakhulu ulimit ezikoleni ebithanda kakhulu umculo wakhe nengoma zakhe zokushinga bayiphamise phezulu kakhulu. Lokho esafuna ukwenza ke kancane ke laphana ke ngoMaskandi bethu ke ukuthi sibheke ukuthi ke benza kanjani laphana ke online. Sahle sodibana ukuza